games and during the Elite Gala event. With the current week 9's prize. In vandag se nuus groot kommer heers oor die impak wat skerp stygende kunsmis en brandstofpryse op produsente se insetkoste sal hê. Zaan Meyer, Nedbank se hoof van kommoditeitsfinansiering in Afrika, sê die konflik in die Midde-Ooste gaan beslis sommige produsente negatief raak. Hy waarsku egter dat daar onsekerheid heers oor hoe lank die konflik gaan duur en dat dit uiteindelik sal bepaal hoe ernstig die impak gaan wees. Ek dink ons moet realisties wees om te sê dat ons is nou in ons aanplantingsfase of ons gaan nou in die aanplantingsfase in vir ons winterreënvalstreke. Dis die mense wat canola saad en moutgas en koring verbou in die Weskaap. Meeste van daai boere glo ek het waarskynlik reeds orders ingesit of sit al reeds met kunsmis in hulle store. Maar oorgeset synde van daai boere het so pas in die gesig gestare 20 tot 30% verhoging in insetkoste, reg, as gevolg van die verhoging van kunsmispryse. Dit het feitelik oornag gebeur. So ek dink mense moet aanvaar dat nie net die plantseisoen in die winterreënvalstreke wat nou gaan begin nie, maar ook die feit dat ons sitrusboere begin in Mei begin hulle pluk. Daar's uit die aard van die saak 'n groot energiebehoefte in terme van transport. Dit gaan oor dieselkoste en verpakkingskoste en al die goed om ons sitrus in hulle markte in te kry. Daai goedes moet ons in ag neem en ek dink waar ons nou is soos ek sê 'n mindere impak in terme van kunsmispryse, want ons winterreënvalstreek is uiteraard baie kleiner as ons somerreënvalstreek. En dan moet ons vir onsself sê hoe dink ons hoe lank gaan hierdie probleem aanhou? Want as ons nou in Oktober kom waar ons graan en oliesaadboere in die somerreënvalstreke en veral ons suikerboere nou moet begin aanplant met 'n kunsmisprys wat 30-40% hoër is as wat hulle gewoond is, dan het ons probleme. En spesifiek in die suikerbedryf waar dit nie so goed gaan op hierdie stadium nie, dink ek gaan dit iets wees wat ons baie nou moet dophou. Jy weet, ons voer omtrent 80% van ons kunsmis in. Dit kom van markte af soos Qatar en Saudi-Arabië en Oman, en dan Rusland uit die aard van die saak. Jy weet, so daai markte benewens die prys dat die feit dat die prys nou baie hoër is van daai markte verskeep op hierdie stadium die kunsmis. So ek sê ons het 'n bietjie van 'n venster totdat ons somerreënvalstreek aanplantings begin, maar ek dink dit is iets wat ons baie nou moet dophou. Jy weet, kunsmis is amper 35% van 'n boer se insetkoste en brandstof is 15%. Jy weet, so daar praat jy nou klaar van 50% van insetkoste net op daai twee faktore. Wat ek dink 'n kritiese rol gaan speel in terme van 'n boer se winsgewendheid soos ons vorentoe gaan. Maar nou praat ek nou wil ek weer teruggaan na die herlewingslandbou toe. Ons het net gepraat van hoe ons minder kunsmis gaan gebruik as ons organiese materiaal in ons grond inbring. So daar is die oplossing, Lise. Ons het 'n probleem geïdentifiseer en 'n oplossing uitgewerk. The closure of the Strait of Hormuz due to the conflict in the Middle East could also indirectly impact on South African agriculture negatively and could hamper the performance of its ports. The closure of the trade route near Iran means that some ships will now be diverted around the South African coast. Theo Boshoff, CEO of Agbiz, says the additional pressure on the seaside of our country's port infrastructure is not great news for the agricultural sector. So just a note in terms of how international geopolitical developments is impacting the marine sector, which will, of course, in turn impact the agricultural sector and specifically our exports. What we've seen now with the instability and the war taking place in the Middle East is, of course, that South African goods destined for the Middle East, agricultural products making up a big portion of that. Some of them have had to be rerouted, either transshipped to other areas or other means to try and get them to the consumers in the Middle East. It all adds additional layers of cost, number one, which obviously the exporters and the producers must bear. And it also adds additional time, which can have quality implications on fresh produce, perishable products such as agriculture. A little bit more indirectly, how it affects the marine sector. And we saw something very similar a few years ago when there was a lot of disruptions with commercial ships being attacked by militant groups in the Red Sea area, is that a lot of, for safety concerns and security concerns, we are also seeing a lot of goods not destined for South Africa
being rerouted, where they would have gone through the Red Sea, through the Suez Canal, being rerouted around the Cape of Good Hope. Now, for the marine sector and the marine services sector, this certainly offers opportunities. I mean, these ships need to dock, they need to be refueled, they need to be resupplied. So there's opportunity, there for South Africa and our economy if we can take advantage of it. The challenge, though, is that it will place a lot of strain on the capacity at our ports. We saw the same thing, and it's reflected in the World Bank Container Competitiveness Index, which came out a while back, that when you have got additional traffic coming in through South African waters, whether it's destined for South Africa or not, the goods on board, it can have a negative impact in the waterside productivity. So perhaps just a step back, we have landside productivity at ports, which basically means receiving containers, stacking them, and loading ships. But then the waterside means all ships, whether they only need to be serviced or whether they need to collect or deliver goods, they need to be led in and out of the port with tugboat, with helicopters, with guides, and we obviously have got a finite amount for that. So if the traffic in our waters increase dramatically, it's going to put pressure on that waterside productivity, and that can negatively impact our exports as well. So even if the landside productivity is functioning well, so we're loading ships with our export goods in a reasonable time, there might be the situation where essentially they need to queue because there are other ships that also need to be guided in and out of the port first to be serviced. So it can have this negative impact on our productivity. So I do think at this time, obviously, we're engaging with the ports, we're engaging with the exporters to see what these impacts will be, but there is certainly the risk that it could negatively impact port productivity, not necessarily being the fault of the port, but just being external considerations and pressure that we haven't seen, that we didn't previously see, that can of course negatively affect the perceptions of productivity at the port. And that was Theo Boshoff, CEO of Agbiz. Intussen het Jous de Kok, voorsitter van Graan SA se wintergraan werkgroep, verlede week tydens die organisasie se kongres gesê die huidige markomgewing stem veral Wes-Kaapse graanprodusente negatief. Produsente se moed is laag omdat hulle steeds wag vir die internasionale handelsadministrasiekommissie om 'n besluit te neem oor die wyse waar volgens die koringtariefmeganisme sal werk. Hallo, dis Jous de Kok, ek is die voorsitter van die wintergraan werkgroep. Ons het 'n werkprojektsessie gehad by die Graan SA Kongres hier in Botawil, en die sentiment en dit wat deurgekom het deur die Wes-Kaapse produsente by die kongres is dat die ekonomie is onder druk. Ons sien dit in terme van grondpryse wat daal, ons sien dit van veilings wat gehou word onder in die Wes-Kaap, dis iets wat ons nie ken nie. So op die einde van die dag is die druk, die emosie van produsente af het deurgekom by kongres, en dit was belangrik geweest vir die rolspelers om dit te ervaar en te gesien het. Op hierdie stadium, dit wat op die kort termyn vir ons baie belangrik is, en die realiteit is, ons het nie tyd vir goed wat lank vat om te implementeer nie. Ons het 'n aansoek ingedien by ITAC in terme van die tariefmeganisme, laat dit basies soos die dieseltarief maandeliks afgekondig moet word. Ons wag al 18 maande vir 'n antwoord, en dit is bitter belangrik rede ons 'n netto invoerder is van koring, en ons baie keer moet kompeteer deur lande wat swaar gesubsidieer word in die buiteland, en wat dan basies daai produk kom land in ons land, en ek wat 'n produsent is, moet op 'n manier beskerming kan kry en die mede-produsente. So dit is iets wat ons baie hard dryf en baie hard voor vra, en dit is een van die goed wat ons bespreek het by die werkprojektsessie. Die ander ene is die alternatiewe metodiek in terme van die liggingsdifferensiaal. So dit is om basies die werklike vervoer en die kontantmark wat op hierdie stadium nie goed funksioneer nie, basies te kan kry, dat ons meer inligting het, meer data het, en dat ons 'n goeie kontantmark het. So
Dit is by die soja's geïmplementeer, dit het einde Februarie, so ons wag in terme van 'n antwoord of hulle dit by die soja's gaan implementeer. Daai antwoord gaan ons hopelik teen Mei maand kry. Dit was die voorneme gewees wat ons vandag gekry het. Maar dit is daai goed wat belangrik is om vir die ekonomie en iets te kan terugsit in die produsent en om iets te kan doen in die winsgewendheid. So ja, dis in kort twee baie belangrike punte wat ons aangeraak het. En dit was Joost de Kok. Alternative arrangements have been made for the prestigious Elite Bull Growth Test class presented annually by Vleis Central and SA Studbook. This comes after the Bloem Show cancelled its cattle and small stock exhibitions due to the country's ongoing foot and mouth disease outbreak. The restriction on cloven-hooved animals at the showground means the test class, which was originally set for the show ring on 27 April, will not take place in its original format. The organisers will nevertheless still recognise qualifying breeders and owners in the SA Stud Breeders magazine, on online platforms and during the Elite Gala event to be held at Montebello on 27 April, when each breeder and owner will receive a certificate. A painting of the 2025 winning bull, sponsored by Vleis Central, will also be presented during the event. Die Wes-Kaapse provinsiale regering het sy landboubegroting met meer as R128 miljoen verhoog. Die 2026-27 begroting van R1,14 miljard is tydens 'n aanlyn vergadering van die staande komitee op landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme aanvaar en sal nou aan die provinsiale parlement voorgelê word vir finale goedkeuring. Verskeie redes is aangevoer vir die aansienlike verhoging, waaronder die provinsie se stryd teen back enclosure, verhoogde risiko's weens die konflik in die Midde-Ooste en die kommerwekkende daling in damstande in die Wes-Kaap. Die provinsie se minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het gesê die provinsie werk reeds met privaat veeartse en die Universiteit Stellenbosch saam om back enclosure in die provinsie te beheer. Hy het ook 'n navorsingsprojek geloods sodat die potensiële risiko van die Midde-Oosterse konflik op die provinsie se landbousektor kan bepaal kan word. South African wine grape producers are regaining confidence as the 2026 harvest progresses, with the third crop estimate indicating a bigger harvest and quality indicators showing strong potential across several cultivars. The national vineyard area has remained largely stable, declining by only 19 hectares year on year to just over 85,500 hectares. According to Dr. Etienne Terblanche, manager of VinPro Consultation Services, favorable climate conditions during key stages of the vineyard growth cycle laid the foundation for a positive harvest. Initial quality indicators are also promising, particularly among early cultivars, which are showing balanced sugar and acidity levels. Late red varieties are also progressing well, with small berries and good colour development indicating excellent wine quality potential. South Africa's macadamia industry is entering a period of more stable growth, supported by stronger global demand and improved trading conditions. According to a local macadamia processor and marketer, Global Macadamias, the sector is moving beyond the sharp price volatility of the past decade and becoming a more established part of the global tree nut market. South Africa remains the world's leading producer of macadamias, with the 2026 harvest currently underway. International market confidence is also improving, especially in the United States, where tariffs have temporarily been reduced to zero. Rondloperbeeste in die Potchefstroom-omgewing bly 'n groot probleem, so sê professor Theo Venter, 'n bekende ekonoom en DA burgemeesterskandidaat vir die dorp. Hy sê die probleem vererger padgevare en verhoog die risiko van siekteverspreiding soos back enclosure, aangesien daar geen
funksionerende veeskudgeriewe in die gebied is om die diere tydelik te huisves nie. Venter dring daarop aan dat die munisipaliteit hierdie diens dringend moet aanbied, het sy deur die plaaslike owerheid of nuwensgewende organisasies in die dorp. And a recent study by the University of Cape Town shows that intensive agricultural practices are having a negative impact on the iconic blue crane population. According to the study, significantly fewer blue cranes breed in the province's wheat-producing areas than in other parts of the country. These agricultural areas are described as ecological traps that appear ideal for wildlife but hinder the survival and reproduction of wild animals. The study compared blue crane populations in the Oeverberg and Swartland wheat-producing areas and the eastern grasslands of the country. The researchers found that blue crane pairs in the Karoo and eastern grasslands produce an average of 1 chick per breeding attempt, while breeding pairs in the Western Cape only produce a chick every other breeding attempt. Vrystaatse boere het die week in Bloemfontein byeengekom vir 'n landbou-indaba wat deur Vrystaat Landbou gefasiliteer is. Die fokus van die byeenkoms was groter eenheid te midde van toenemende uitdagings. Veeplase redakteur Dr. W.A. Lombard was daar en het met die organisasie se president François Wilken gesels. Ek staan hierso in die geselskap van François Wilken. Hy is die president van Vrystaat Landbou wat vandag hulle boere-indaba gereël het. François, vertel ons asseblief, waar kom die idee van die boeredag vandaan? Ag, dit kom al eintlik meer as 'n jaar wat ek die gedagte gehad het en gevoel het dat die boere het boodskappe na my toe deurgegee dat hulle voel hulle stem word nie meer gehoor nie. Dat ouens namens hulle praat wat nie noodwendig die mandate het soos hulle voel nie. En dit het ons gevoel, kom ons hou 'n indaba waar ouens wat nie noodwendig net lede van ons is nie, maar ouens wat 'n probleem het met wat ons doen en wat ons sê om te kan kom en te kan kom gesels wat hulle graag vir ons wil deurgee. En dan wat is van die punte wat dan nou vandag uitgestaan het in die gesprekke met die verskillende produsente? Ek dink wat belangrik is dat die ouens gevoel het dat ons moet weer eenheid tussen mekaar kry, spesifiek nou vir ons in die Vrystaat met ons uitdagings wat ons hierso het. Ek dink dis een ding wat vir my sterk deurgekom het en dan ook dat die ouens die behoefte het dat ons op grondvlak moet met mekaar begin saamwerk, want dit is eintlik waar ons krag lê. Laat ons eie distrikte begin bestuur en begin beheer en die beste maak van ons distrik en dan kan ons verder beweeg. En dan is van die spesifieke probleme, as ek nou 'n bietjie mag aanleiding gee, iets soos Eskom en dalk van die ander goed wat spesifiek bespreek is, asseblief. Ja, die back and claw is natuurlik nou groot op die agenda vandag. Eintlik in die nuus daar buite, so ons het dit aangespreek. Ons is baie sterk besig met dit. Ek dink ons is besig om deurbrake te maak. Die Eskom situasie kom eintlik al 'n lang pad oor jare, die tariefstrukture wat heeltyd verander en rekeninge wat nie reg is nie. So ons spreek dit ook definitief aan. Ons gaan nie altyd alles reg kry wat die boere van ons vra nie, maar ons moet net voortgaan. Ons moet net die druk bly hou, anders te gaan ons vernietig word. Dis baie dankie, François. Wildlife Ranching South Africa recently celebrated its 20th anniversary at Wolversprite in Pretoria on Tuesday. One of the biggest catalysts that led to the growth and progress of the wildlife industry in the country was the 1991 Game Theft Act. The act transferred ownership of game to landowners and paved the way for pioneering game farmers to invest in conservation and sustainable practices. Richard York, CEO of Wildlife Ranching South Africa, shares more about this milestone. Today we're celebrating 20 years of Wildlife Ranching South Africa, an organisation that was formed in 2006 out of various other organisations throughout the country to become the national voice of wildlife ranching in South Africa. It's an absolute privilege to be standing here today, knowing that we are standing on the backs of giants, the former presidents, leaders, national council members. There's so many, I'm not even going to name one, that did so much for this industry, that were pioneers in fighting for legislation, in fighting for ownership rights, and have grown our wildlife to be 80% of our national herd.
Of the 20 million, 16 million is in private ownership. It's a huge contribution that game ranchers have made in rewilding marginal agricultural land and taking our wildlife economy to new heights. We've seen the delisting of the Bontebok because of the huge efforts that game ranchers have played in securing the species, and this is just the beginning. Watch this space, watch what wildlife ranching is going to achieve in the future. We've got a lot to be excited about, a lot to be hopeful about, and this industry is a uniquely South African industry. It is our sustainable gold of Africa. And that was Richard York. Wykes Lambrecht van Meyerton in Gauteng het vanjaar die gewilde Goliath van Gat pampoen kompetisie gewen. Lambrecht se pampoen het 'n indrukwekkende 653 kg op die skaal aangeteken. Dit is die 22ste keer dat die pampoenfees aangebied is en verskeie nuwe rekords is opgelewer. 'n Totaal van meer as 4,3 ton pampoene is ingeweeg en is die meeste nog. Pieter Botha van Pretoria was tweede met sy pampoen Poeksie wat 562 kg weeg. Jackie Small van Sundra het derde geëindig met 'n kneuwel van net oor die 549 kg. Al die pampoene was tydens die kompetisie ingeweeg en aan welsynsorganisasies in en om Pretoria geskenk. Die fees wat vanjaar by die Lavender Kontrymark aangebied is, het sowat 2500 besoekers gelok en is 'n amptelike erkende inweegpunt van die internasionale pampoenorganisasie, the Great Pumpkin Commonwealth. En op daardie noot is dit dan die einde van vandag se nuus. Die reën oor die noordelike dele van die land duur voort. Ons sien dat daar in die noordelike tot noordoostelike dele van Limpopo baie swaar reën voorgekom het en vloedtoestande heers plek. Hierdie reën oor die noordelike, maar ook oor die sentrale dele, terloops daar het ligter neerslae verder voorgekom oor die somergraangebied, behoort voort te duur tot omtrent hier by die 28ste Maart. So hier is nog 'n redelike kans vir reën wat kan voorkom oor veral die somergraangebiede en dan ook verder noordwaarts Limpopo, Mpumalanga en die gedeeltes. Oor die sentraal tot oostelike dele ook reën, maar meer ligter reën. Kyk ons 'n bietjie verder suid en weswaarts, is daar ook 'n kans vir reën hier rondom die 18de Maart oor veral die suidkus gedeeltes en dele van die tuinroete. So daar is tog nog 'n kans wat kan voorkom, maar dit lyk of dit baie vinnig gaan opklaar. 'n Koue front gaan hier rondom 2021 Maart oor die Suidwes-Kaap inbeweeg en ligte reën weer gee, maar veral dan weer oor die Kaapse suidkus en teen die tuinroete op. So dit lyk nie of daar veel reën gaan voorkom in die suidwestelike dele van die Wes-Kaap nie. Interessant, as ons 'n bietjie globaal kyk, dan het daar baie reën, swaar reën en vloede voorgekom oor Kenia. Nou, dit is nogal insiggewend, want gewoonlik is reën in Oos-Afrika, Kenia, Tanzanië en daardie gedeeltes nie geassosieer met reën in die suidelike dele van Afrika nie. So dit lyk tog asof die reënpatroon besig is om verder noordwaarts te skuif. So daar is nog 'n kans vir reën oor ons gebiede, maar dit lyk maar asof dit redelik min gaan wees. Die La Nina verskynsel is nog steeds so swak daar. Die suidelike oscillasie-indeks, wat die aanduiding is van hoe weerpatrone koppel met die seeoppervlaktemperature, is steeds La Nina neigend. So ons kan dalk nog 'n klompie reën kry hier tweede deel Maart en April, so dit is nie uitgesluit nie. Langer termyn vir die winterreënvalgebied lyk toestande nie baie gunstig nie.
dit lyk asof ons reën maar eers hier in die tweede deel van die winter in daardie gedeeltes gaan voorkom. Nou om dit bietjie in terme van landbouterme te bring, ons so wintergraanboere plant hier in April, maar veral Mei maand, en met die baie min reën wat tot op hede voorgekom het, is daar nie baie grondvog nie, en dit lyk ook nie asof daar baie reën gaan voorkom nie. So daar's 'n sterk moontlikheid dat planttoestande maar redelik ongunstig gaan wees vir wintergrane. Soos ons genoem het, die tweede deel van die winter behoort heelwat beter te wees wanneer die El Niño behoort te ontwikkel. Tot op hede het die El Niño nog stadig, of die vordering stadig, dis nog eerder La Nina neigend, maar ons verwag dat dit hier van Junie maand se kant af redelik vinnig El Niño neigend gaan word. Kyk ons ook 'n bietjie vir na die winter, met die El Niño wat hier in die winter ontwikkel of hier in die lente, is dit dikwels 'n positiewe sein vir reën vir die winterreënvalgebied, maar ook vir die suidelike dele van die somerreënvalgebied. So dis nie uitgesluit dat ons reën kan kry hier in die lente en vroeë somer nie, maar met die El Niño wat behoort te ontwikkel, lyk toestande redelik ongunstig hier in die mid tot laat deel van die somer, veral oor die somerreënvalgebied. Jody Hutting, Agriculture Business Analyst for Potato South Africa. Here follows the market report for the period of February 2026. At the end of February, the average weekly potato prices across all classes and sizes stood at R44.78 per 10 kg bag, reflecting a 6% increase week on week. During the first 9 weeks of 2026, fresh produce market sales exceeded the 5-year average by 298,000 10 kg bags. The average prices for the first 9 weeks was R7.28 per 10 kg lower than the 5-year average, with the current week 9's price R7.95 lower than the 5-year average. In February, average daily stock levels across national fresh produce markets reached 730,000 10 kg bags, representing an increase of 64,000 bags in comparison to February 2025 and 36,000 bags more compared to January 2026. Total sales for February amounted to 8.3 million 10 kg bags, which is 1.1 million 10 kg bags less than January. However, when comparing February 2026 to February 2025, a 16% increase in sales was observed. In terms of class distribution for February, Class 1 accounted for 70% of all sales, down 7.1% from January's 77.1%. Class 2 sales increased by 2.8%, while Class 3 and Class 4 sales increased by 3.5% and 0.7% respectively compared to January 2026. In terms of size distribution, large, medium, and medium potatoes dominated the market, comprising 82.8% of all sales, while small, medium, small, and baby potatoes made up the remaining 17.2%. Large potato sales decreased marginally by 0.5% and large medium potato sales decreased by 0.9% compared to January 2025. Regionally, the Eastern Free State region led the sales, contributing 25% of total 10 kg bags sold, followed by Northwest, the Southwestern Free State with 20% and 15% respectively, and KZN at 8%. During the period, Eastern Free State delivered 2.1 million 10 kg bags, affirming its position as market leader,
followed by Northwest with 1.5 million 10 kg bags and Southwestern Free State with 1.09 million 10 kg bags. And that concludes the Potato Market Report for February 2026. For further information, please visit our website as well as our Facebook, Twitter, and LinkedIn profile. Also download the Potatoes SA app on Play Store or App Store to monitor daily deliveries by different regions, as well as daily sales and prices on the fresh produce markets.